Fai ona awala mai yelo na finangalo in fa ma la mai nda ita to. Ole pola le nei. Ole a outna no ele papatisonga le anga pa I ole tu. Se si runga lo rima pa pe o mo na papatiso o ele anga pa I ole tu. Don't be afraid. Lift up your hands. Ole a fia le nei a pe o ngai ke sau with an expectation. So with a hunger heart, with an attitude of receiving the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. If I pay na fa manuia oil baptism ale anga pa I ole tu. Amen. O te mana tu mafutanga na fai. Ole semina mo muale ole mafutanga mo muale ko fa longo se me fa pea. Ole fai fe au lotu Presbyterian. Ole mato camp le na lu mato ngalu lu masunga tavale. Ya wa fai nele te talo ole fai fe au le ya wa fa manuia umale si va nga le nga pa ole tua. Ala te tu fa malo ya ma fai au tala o ke le kali kongu ngai me e fai. Ya te talo aleo I ne le si pico le fai ole to alu le spito to sau le spito to sau le spito ola ke ku o ko uru mal nga le o soema tavale ma pida ma mei ma le si va nga ole mato staff. Ala ke ku awa te mata ule te tonu I me. Ole toe fo inga mai la ien fa mai ien e ta fa mai. Fa mai I cannot believe how unbelief you are. O lo le te tonu le e le nganga pa I ole tu ale lenga e ku umi mai fa pe. Toe alu lo na mafiki o tavale kakia tavale lalo. O turo e lunga fa tu lo wi le tua. I don't fully understand what's going on. But right now I surrender my heart to you. And the next thing that happens okay le lo ka mi ngo palasia ila. E uma mai le kamnga o le taimi mo nga fo ko experiencing ya le mele. Te mana tua ya na to sanga awaile ele fayele wa FC na mato mai se lo ni pa penga fa le ngale wa FC if you mato ya la mato yo ele fayele wa FC mo kele mal mo fo ingame ale ala wa ta mala mala nei le mele wa o lo ina ya wi ele ai se si fa manu yanga pito sili na nga mo oe mo lo langa mo lo inga mo le fa va na ilo le papatiso ina oe le nga pa I ole tu. Now not only that e mafaye on e ola so langa manu malo but e mafaye fo yon e effective le malo le tu. Amen. So ole me ala sili no fa vitai olo tato nga lulu le worship center. O le tātou taitai, o lo na ia lea loto o lea nganga pa I o lea tua. O le mea fo I lea no utala noa I aia o iai nei. E le mafutanga lea nganga pa I o lea tua, o le mawhaina to e sausi tātou ta maa. A e maina te tala, o e whai. Mea umai o whasino atu ia o tōu, o e whai. Ia, o usau fo lau ia, tātou tala noa ma le au so. Wa ulonga ele ia se ko fefe la ka ko wo e fai uma men fai William. Amen. Dai se si meto e to e fata ta fai. A uso lai tu o le ave non fo ye numa I. Ave non fo ye numa I. Hallelujah Lord. Ola ta to wona le meta pu le fefe nei. Ole no te inga foi. Ina ia o ina ia wangi ka ko menga pala la sia ma ko yo ai le mala malamba. Mena le no fai tato seminar ia fa fitai sunga fa fengainga. Now, baptism of the Holy Spirit, the Greek word for baptism is baptisto. Ale upulea, it means to submerge. Ole baptisonga, ole winga le baptiso, ole no winga ole tanumia, it means to be under. The symbolism of baptism Ole maliu Yesu is that Jesus Christ died, he was buried for 3 days, and then he rose up again. Hallelujah. Ole baptisonga la le vai. Ole atale ole tanumi ole tangata le tunga mau vai. Ona toe tu mai ole tangata fo. Amen. Fa fa ngofia ole baptisonga la le nganga pa ia is when the Holy Spirit
come over you and you are being submerged under the power. Ai malama lai le moru le vai fa penga umala tano e malama mai o le papitisonga le nga pa yo le tua pe a o nga saule nga pa yo le tua wa cover uma oe and you are being submerged under the power. Now here's what happened. You will rise up after being baptized by the Holy Spirit. Not only that you are being transformed, but you are new in your attitudes and your mind. Hallelujah. Ole alapte loya we are ole experience because sitting ale ngalo ya chao. Ole taya ona papatiso au tono vale. Ela walungo te fenga luenga. Every morning I will go to work as early as possible. Ola tulofa tu ta vale lumo e miro mo o walo le ka pakana ya o fai ya lola o lo na ile tu ele mele te fia mawaina. Awale wo la wa le fenga luenga o ke lo ile ai mase me ma fai nga fai. Now one morning I parked the car and then I was reaching out to the Bible I got my hand on the Bible and the next thing I knew was that I was speaking in tongue. I did not expect it to happen. Hallelujah. And then after that, a constant Lord is o me vale le te fate te oe a ona papatiso ina oe le nganga pa io le tua e ese le matango fio le langona. Amen. Not only that it will strengthen you, it will give you revelations. You will begin to see the things that most people don't see. Now, out of that experience, out of that experience, now my revelation. My dream was to after Bible college I will lecture and I will teach at least I will if you are following my if I career la call me see la faila ngaruenga. Amen. But there was during that experience that the Lord led me to plant the church. No faulaina le FC, no experience what church is all about. But one man much older matter. Jalo Maria Tumba Katsia, where Toya Lium Feno su follow Tao she mato. Manano Malamalama, Kile Malamalama Lianga Yole too. But let me honestly tell you, I said among Ayole Mel Papatiso or Lianga Ole too. Hallelujah, Lord. If I get tough and I Malamalama, I experience single Bella. I love your vinay. Otemana joy experiencing a family we hello local I had Rudolph. I lay couple men up you're sitting cold on the chair. Your mind is all over the place. You're not really here. You're sitting in body here, but you're not really here. Hallelujah, Jesus. Now, if I finally might, all facility live a betangata, if my voice to spire, if I know for winner law, was how long a payola to Tony at oil. I may know it's got all have a si mele ko mga oil, is young pa yo, ole wa fiole nga pa yo le to a tato. Let's go to the word of God. Galatians 4 verse 6. Eleleya no malamalama. Was a ule malamalama for ya wheel. KALATIA ono fa upe ono ia. O tali o to. Ole mele o awina maya yele tua le nganga o lonalo. Io tato loto o vala au avala tamai. Amen. Ole kaimila ke faula ingai. Ona luatu role ona fio tulele ole nganga pa yo le tua wa fio te tonu ya te oi. Amen. Make no mistake, he will live inside you forever. Momoko ni to yono fa upasuma leiva. Olo tino ole malu ole atua. Longa winga, once you are born again, then your body is the temple of the Holy Spirit. Olo no winga la afa pewa efa na ufo wina. Ona uwe tu tonu ya te oele nganga pa i ole atua. Afa longo le mai ke o confused ato mele. Efeso mata mo fa ipasu tolu ya. E yei foi o to ya te ia. Ina o to fa longo le upu ole mea moni. O le tala leile o lo o to fa o la tanga.
O tau whatuatua ia te ia, o na whaamau whailonga i nai le o tau e le nganga pa ia, o le na fola ina mai. O le upuna le whaongai o e te whaolainga loa identify lo o e le nganga pa ia o le atua. No winga lo le nganga pa ia o le atua e identify ia ila na whanau. Amen. Ngā lai sau le nganga pa ia te oe o ngā identify ia ile o oe. O le New King James Version mai, you were sealed with the Holy Spirit of promise. O lono winga la, wa umana wha mau wha ilonga ina le wha nau le atua, ilona nganga pa ia o le atua. Amen? So a mai na angelu le langi o mai kiro apea, o wa ia kunga, o la wa umanga sealed o le nganga pa ia o le atua. Amen? Ya la ku le spiko le ala kunga wa kunga, o la wa umanga sealed o le nganga pa ia o le atua. Ya wa ilo le angelu o le atari ila le o le atua, o le afafine le o le atua. Aleluia lo. Roma e valu fai upaiva ia. Ao tou te le la le tino. Ai la le nganga. Pe a fai e nofo le nganga o le atua I tonu ia te o tou. Ai se tasi wa le ia te ia le nganga o Keriso. E le fai le amona. A fonga la o tau le mea lea. A fai wai whao la ina. Ua a fio le nganga pa ia. A fonga mai wha mai tala apolo ea. Ua te tau ona controla o e le nganga pa ia o le atua. E le koe controlinga ai oe. Our control oil nganga pa le atua. Now remember, we are not robots, and God has never touched our free will. Ole nganga pa le atua sa we so sonia to ai ma fa singo ya ke oil me ka kaunga e alu ai fa sino ya te oil me te tau na fai. Ai musu ele ai se me ale nganga pa ma fai na fai. Pole ala le na watu ole nganga pa le atua ya te oil. O le mele le mana o ia e fai. Ai e musu ai ia. Ia e pule al tamalo matua e tamalo matua. Ale ngā luenga le ngā pa ia le atua e fai. E mana o le o 10 right, 10 left. Ia. Amen. To te lo o tau le wingo le upule o le anga sala. Sin is hata. And hata is missing the mark. Va fonle le maya. Ole hata la. Ele fai ole mesese. Wa isi kanga mai ia ava pe ole we fai mesese ole ngasalang no ole mena ta ole avon. Avon is iniquity. Is when you do the wrong thing. Ole hata is when let's assume that the speaker there is a cross. We're all so if you're controlled by the Holy Spirit, you are supposed to aim at the cross. So you're walking towards the cross. Hata is when you are not walking towards the cross, but you are deviating away from the cross. Hallelujah, Lord. O ngā lai ke whai mai, e ke le mulilua, ke le whai kaanga, e ke le ngahoi, ke le pepelo. But you are sinning, you are living in sin because you are not going to the cross. You are deviating away from the cross. O ngā lai ke ngofo mai ngā wapea, o ke le o mulilua, ke le o whai kaanga, ai ke le o halu la le sa kaulo. Te le o halu ia Yesu ke wiso. O le ngā lai ke angasala. Alwa le winga sawana o le upu o le anga sala I whenga inga tuai. Avonla is when you are actually doing and making a mistake. O le ngana e perula, e precise lava. Ele ka milmilo fo ele perula ka ko nganga fo e umai fo mo ka le malama po upu le fa. Hallelujah lo. Pa fonga mai la so se ka ngaka la ua faula inga. There's no more deviation. You are aiming at the cross and you're not going to miss the mark. Hallelujah, Lord. Now, upon controlling us by the Holy Spirit, hallelujah, Lord. O ingala le yai le mele ta o le papetisonga le ngapa ia le manga o mie tatou. Hallelujah, Lord. Amen. Nge ke we fa peanga ke le o mulilu ke le o fa kanga ke le o ngoi a ngai ke le o alu sa kaulo o ngala ke ang sala. Ele ai la se tangata nga sala e o le lang. Amen.
So, baptism of the Holy Spirit is Jesus' baptism. O le papatisonga le nganga pa ia, o le papatisonga a Yesu Keriso. A whanga le lei mai a mate ia tōru whakipusutasi ia. O au nei, o te papatiso atu ia te o tau le vai ina ia salamo, ai peitai, o le mulmuli mai, e sili o ia te au, e le au ngā au ona tau ave ona se e vai, o ia lea na te papatiso ina atu ia te o tau, lea nganga pa ia ma le afi. Talala lea Ioane le papatiso. Mai Ioane le papatiso, o au te papatiso ia te o tau le salamo, ai o lo ia i Yesu Keriso o lo o fia mai, o ia lea na te papatiso ino o tau i lea nganga pa ia ma le afi. O le papatisonga la le nganga pa ia. E leo se papatisonga se kangaka po se whaife au. O le papatisonga a Yesu Keriso. A le lau whea te oele mana onga Yesu Keriso. Ia papakiso oe. Langa o longa tisaya lai ai. Ia e mala malama i lona fina ngalo. Ia e malosi ia whaila ngalo e ngā le atua. Ia manuia oe o le tisaya ngao le atua lai ia. Ngā matau mo fai upa lima ia. Awana papatiso lava Ioane i le vai. A otou, e papatiso ina otou i le nganga pa ia. E le tele ni aso e va. Ia, o le whetalenga le Yesu, when he rose from the dead, he was about to be ascended. Vai mai leo lana tala ilona au so'o, vai mai tala Yesu, vai mai, o le papatisonga Ioane, papatiso e otou le vai. A ele ma mau atu o le a papatiso ai otou kaimina lele i tonu umaile nganga pa ia o le atua. O le a papatiso ai o tau e le nganga pa i o le atua. Amen. Ngā luenga mtau mo fai upai wha ia. Sa wha poto foi o i la tau mai ia. O na whetala i atu le o ia te i la tau. Ia le tu ua Yerusalema. A ia whaatali le mea na fola ina le tama. Ua o tau whalongo ai ia te. Aua lana e mistaken tātou le mea lea. Whawhonga mai. O le whetalenga Yesu wha mai. Aua koke o ese no nofo e whaatali le papatisonga le anga pa i o le atua. Whakako uo ai. Ioe, wa nga whaile mele ngā, e le koe iei se whakali a ka koule o le keimini ngai. O le mele wa iei tātou le taimini nei, so se kaimi anytime, every time, whatever time, o mga o mia ka papakiso ingo ka kou. O le kasi le maka upo ke wa ie makua e divided ai le kalesia. O le whaingo manatu ma le malako theological debate. I mean, I went to Bible college and o la wa ngai ele ka kongu le anga pa ile se fa ala ko me lai fai ale wa kai lo ngai o fa pe e uma le fa ka usanga le ka o ngai o va pe o kal maula unga ma e ko ke lo la ko le me ko ka si ale ma singa o sa we ma le Bible college ai uma me o sa ma o ingo lo ngai ele ma fa se si ma losi ona fa upenga ina tatou mo nga luenga le atua pe a e manga o e ke effective le malo le atua haleluya lo ele o le poko o ingo le papatisonga le famanu yanga le nganga pa io le atua haleluya Jesus vai upo evalu ia ma o tau le le mai ale KALATIA. Now here's the key verse vai upo evalu ia. Ai maua o tau le mana. Pe afio i fo le nganga pa ia i lunga ia te o tau. E fai foi o tau ma mori mau ia te au i Jerusalema, ma iuta ia umalava, ma Samaria, e o lava i turu inga o le lalolangi. Mana tuala, o lea wa leva na mafuta Yesu ma le au so. A lea faitala e fetala inga Yesu le au so. O le afio Yesu le langi. Fai mai, o le a maua o tau le mana. O le fesidi la, e a menga le maua i kai minga mafuka mai Yesu le mana. Ale fa mai tala tu fa mai ole a maue o tole mana pe a fio mai le nganga pa ele tu. So if I was to interpret this, I would say this. Ele ai se mana o ya te oe pe ale papakiso oe. Ya koma ni ele nga upu. These are the words of the Bible. Fa mai ole a maua o tole mana pe a fio maila o longo winga a le fio maila nga pa yo ngeli se manga al manga al fanga be ole mele nga ka kaunga makwai ka kaunga desperate ka ko le mele se ibanga nga pe fa pe o lo wa no te inga na ye o lo fala de vai con le KALATIA al pau al mercado fia fa ve o se si kanaka ai afa pe ke manga o kanaka pawa
e au ngā, e wha o ngā i to tonu ngā luenga le atua, e ke mga o mia la le papakisonga inga ia e au ngā ai. Ai afa pe ngai ma ngai al fala be vai ngai o lo e ku vai maku le si ke le ke ki nga va ko le vai maku le si ai ku ko ya e la ve a kwa le ku le si ke alu ke le ai mo to ke ya afa pe la me ngai fa yung ngala ke le manga o mi le mana ai afa pe ke manga effective o e stanga ta ngai to tonu nga lu nga le tua a fa i ke manga e manguia o e malo wa inga malo fa nga e ke manga o mi le papa ki so nga le nga pa yo le la ngalefa mai e maua e tātou le mana. Ia lea lai manino le afiong pa e le tuol fai upuana e valu. E leo se mana e show e kanga kai pe o le mea lai, o isi a wari whakai kai mea peni hina e fai ngā kakala le ofo e kā i o ko ulu lalo kangaka. E le se manga e show e tesi. O le mana e watu e te oele mawhai e ke effective ai, mawhao ngai, oele ngā luenga le atua, a ele o se mana e whainga ko show. A ele whapefo ila, ele mawhainga whai ele mea ngā, a wa a whapea o le whatu toi le ana pa u, a e na tongi ele whasila aua luange lunga, a le luelo e mawhaifo ila ngā ko whai. A fai ma fai ele ma mo prayer cloth lenga ave lena batu la uso oyonga lenga ba ko la uso oy ka ko ngal ko wa fa e lungo ka me nga ma ka kalo fa manguia ye malolo la ko ye ma fai falanga ko fai ele se show la me nga ol mena ta wal fa nga ina o me point of contact le me life so ka me ele ko ma fai nga so ka ye le si ka we don't have the time to go into that. But ke mga aya ke oe anything is possible to God. Ole mele mga mia kako e mga mia kako ole fa unga. Me nana lein fa mai tala, fa mai ya tala tu sipa ya. Muli ya eli seya ya Elia. Langa lai ele mele mana o ai fa fonga la to. Ele o se papa ki songa langa maua. Hallelujah. Ale mentor. Nga palasi mai lunga. Hallelujah lo. E siria kulava venga na fa ya eli seya na lo Elia. Ai le ai la se ofo Elia ko pa u mai a lo ia ile nga pa yo le tua e sa we papa kiso e fa pa wai oe e pe ai o e sa ya a lo ngalo mtau po lu fa mo le fa ia o tu fo ile aso Pentecost sa ye o malava ila to le me tasi male lo tonga tasi ona fa fo se e mai leo le ta alili male langi pe se i le matangi wangi tele mai wa tu mo mai le fale sa la to no fo ai wa i lo fo i la to lo fo i vafi pe se i le afi wa vai vaina wa no fo yo la to lunga to tasi wa fa tu muina fo i la to umai le nganga pa ia wa afu ai ona tau tala ngana ese pe ona fo ina mai ele nganga le ngana ya te ila to amen o le mele wa fa tau nuina le menga prophesy mai e yoelu wa umana tau mai e yoelu le mea la kupu le aso le ana tupu ele tusi ngaluenga ia olum tau po lua fa po lua sumalevalu o le quote mai ai le verse lea ele tusia ayoelu e ka mai ai wa leva ka mai ele ko le mele la kupu ai tau mai ia Muli ani e uina o lilingi folo wanga pa ia i lunga i tangata uma ona profeta i leo to watali mo to ofine e fa le tala ayoelu e ai le aso le ala alilingi mai ai le nganga pa yo le tu ele ai mankaka mala mai le mea ele ai manisi o la tau na mala o ke le lo foi penga mala mai Peteru ai foka ake ia Peteru pe wa resonated longa ma fau le mele na fai mai ai Yesu ia ke ia ina ua fio mai le nganga pa yo le tu le aso le amen o le ala ua fa tau no ina I afonga mai it actually happened on the day of Pentecost o le ko ke le ala kanga fa o le ala Pentecost fa mai o le aso le nganga pa yo le tu wrong It's not the day of the Holy Spirit. It's the day that marked the arrival. But ole Pentecost is the feast of the harvest. Ole ainga lea kanka isala elu. E wha manatu ai le selenga mua. Hallelujah lo. Ole la ko wala le feast masangi. E wha penao na wha manatu ai le selenga mua. Ele ole selenga lo na lua. Ole selenga mua. Hallelujah lo. Ole mea ngata ole Pentecost ile tu fa yutaia. Hallelujah lo. Ole aso alanga. Ole aso nga ole celebrate ile feast o ma mangol me nga leo mai ele ngwango kankaia.
Ngā o mai lātou e celebrate the feast of the, pe o lesi kaunga o the feast of the weeks. O lesi ona taunga o the feast of the harvest. O le aso kongwa la le nga celebrate ai. Ai li lingi mai e lohe le akualo na nganga. O le Pentecost la, e ka ua ka kouwa pe o le aso ngā fio mailanga pa ele. E sao wale aso tonu ana, pa te le winga ngā le Pentecost, o le Pentecost, o le feast of the weeks, o feast of the harvest. A le o mainga la ka ngaka inga o mai e celebrate the feast of the harvest. Ai a fio mai lo malanganga pa i o le tu. O ke le iloa la i le akua po le alme ua lenga fili le aso lea. E a fio mai lo na nganga pa ia. Pa o le me leo kero, whekau i le lei. O le aso le selenga. O le aso le anga kaungu mai ai le nganga pa i o le atua. What an amazing time for the Holy Ghost to arrive. Hallelujah Lord. E wafonga mai la, o le ki le ana i le papatisonga le nganga pa ia. Fa mai tala tusi pa ia. They were gathered in one place with one heart. Ua poto umalato. Well, the history says that the people, when it began with around about 500 people, and then the number went down to about 120 people. Okay, le lola po la me ko pulisi va nga fa pesa all a piece of history nga, which I'm not really too sure because okay le lope ole how accurate the history is, but ole kala ole fa mama wina va pe ole numero tangata ina fa kali elima selau or thereabout. I arrive my langa pa yo le tua. Ko se la lo fulu la ko. O longo winga fa ye sa o nga history. O longo winga ye kangaka. Wa fa kali ko mo mai pe o ko ngai mo wa ko mo ma ko fa kali. Wa o le ke mi ko fa pe ele ya se ma ku pula ko ya lu lo le ya. Ale le fa manguia oe. Awe nga ke ma fa e umalo si mele e mo lu ku le ole pa lu ko lo yo e la si ka nga le wa lu le e lo ve se la lo fu ai se la lo fu ka la ko fa ka ka fa lo mai ole attitude lo ka nga yai. They gathered in unity. Hallelujah Jesus. Number 2, they were expectant. E sawe ke le expecting se me kupu ke ko e alu malau expectation nga. O tangata ina fatali ya ile me kupu. Hallelujah Lord. Number 3, they were not just united, they were united in prayer. Hallelujah Lord. And then the Holy Spirit came and filled all of them. Kangaka mai wa kasi le attitude ngai ai pa fanga mai e ala nga le manguia le sikanga ngai le anga lo ngai attitude la ai o ngai ka mo fa ye fika ilo ma fa ya wale le lo sunga al profesa e ke fi wa fika ilo ma fa wele ka kai mo fa ye lo ma fa vasenga anga o me ale ku e se fa ya fa ngo me ale ku yo e ke vai kwa mo ya le mele ku kupu yo lango kanga e ke vai kwa le malo lo so kanga ke vai kwa le mangui yo kanga. And I tell you, I'm going to use William as an example. Okay le mala lama polal me pa u lo kanga ka okay le mala ma foi polal me la kupu ka pa wa le mele okay lo o kanga ka le pa u lo la ke va ku la wa maka fu mai la ko la ngalen kala ngoi malaki ole la okay le mala mai lo ma fa le mele tu ale la ke mala me lo ma fa ilo wa ya ku fu o langa o kanga ka ia no va pele lo ma fa esa o hala di mele ku e fa anga ole fika le ma fa nga ole fia poko yo nga ka mo ma fa a me ale ku e simple a mele ele ki o fa mar ku pa ia fa nga le tu me vai me ele fe ka wi ma fa o isi ka nga ela ko ke le mala malama i me ale ku o me ale ku e simple a hallelujah Lord. Now the key tonight olo sound lo loco were expecting kaki e ele nga ma fa pe nga wo le nga ka mi lo ele ai mo sa ka ba le fo nga ma vai
Ele ima wai foi so fale ya fika rexe ngai ai. Ale o sawi aku le pole ngai e fa manguia ya ke oi. Se fa maka oi le aku le mele o ye le ma fa o kangaka. E ke fiwe fika ilo ma fa ele ma fa ngai o le te fa to wia wo va ai ya wia le maka o ki o le menga fa ele tu yo lango na yuso. Hallelujah Lord. Ka ke va ai ku imela fa yen e pie va le lo ka ma fa Hai akaba ai ku le mangui o ngi kanga ka ole ngaka le manga yo la ko langa manga yo la ko ainga manga yo la ko mela fai haleluya lo o ko va pelo ko ma fa ke le mala mala mele kupu ale ko ke va ai ku fu ole o langa ngi kanga ka ma mela tu tupu ma ya esel manga ya be sa ka langa pakile tu fa manui alo loto le sesena fai na fie na yuso le connection na vilia ai me na vilia amos Pasa amosa. Malasunga ya fiti ai rap lo malaki. Kase magai. Oi na fa manuia no loto. I was so blessed. Langa lai alu se se na malaki ale o te mafafau. Ole mea mo ila le ka ko ke manga o mia. Ole le ai o se se va ai le nga luenga le nga pa ia lai fai. Ale o ke kilo ku I fu ole nga pa ia. Fa maungia la ya kau. Le mea le fai mai e pusu pa ia. E uia langa o le malama o ke le o vai ku le nganga pa i o le tua. A le ala o ke malama le mele kalongo mai malaki a o fua la le nganga pa i o le tua ka ke lo ai la le mele ku ko loko. O le papati songa la le nganga pa i o le tua. O le proof o lo ka kala nganga SS. Ava pe ke fisi mai po le ala o ke le malama o ke le lo fo ya uia. Pa wale me o ke lo inga o le fe mai tala tu spaia ona tau te tala mai ona fa tu muina le la to le nganga pa le to o nga kau ka kala mai ai le o la to nganga SS na fa mole ya e mana malama e ese la le me o fa le o tau tala nganga ese le fa matala ese le proof o lo papa ki songa amen o le proof o lo papa ti songa o lo tau tala mai ngana ese a e fesiri mai ka be va fenga o ke le lo pa wale mea o ke le mala mala fo ya ula songa papa ki so ya o fa longo ko le kai mi lava nga mai le ngana na it has never left me no more. It has become part of my prayer life. Hallelujah Jesus. Ya ka ke le mala mala ni mama wele o le pa ko singo ba ngai ele o fo mako e KALATIA o sawai. Amen. Fa kaile tu mo lok pope. A base nga lok pope fa kaile tu mo lok pope. Ko ke lo ko o le kele yo fundamental toxins al loku ale KALATIA ke sango sa formulate mako e KALATIA. Mako e KALATIA mamalaki. Fa kaile tu mo lok pope. Hallelujah Lord. Au te vate sini mo fa kaile tu nga wa le nga pa yo le tu. Amen. This is better. Kaluenga ilua fai upe fa ia. O fatu to muina fo ila to umai le nganga pa ia. Wa fuai ona tau tala nganga ese. Pe ona fo ina mai le nganga o le nganga ya te ila to. Kumulor ka ngaka ile nganga pa yo le tu. The only outlet of the overflow is through your mouth. All the outflow langa, it comes out as tongues. Ele mala mala mai lo ma fo kwa yo le mala mala ma pa upura fai. Na Paulo me te lo ya ile mela o tupu to no lo loto. Hallelujah Jesus. Fa mai wa tumula to le nganga pa yo le tua. Ona tau te tala mai ile o la to. Ele nganga na ese. Ya o ke le mala mala ko ke longa. O le ko ke lo ise kanga who are anti Holy Spirit. Amen. E fai longi meeting va pea, ele ka kai o ia. Ia ele se pa ia, se foi la ko ko ilo o le kele yo kal nganga, o isi kanga ka o la evangelical. O la evangelical ngal fa la inga. Amen. Allow charismatic, oh the Holy Spirit.
Ai o ke vaku, e mga miel charismatic e mga miel evangelical. Hallelujah. A wala kupul menga o kali ko ngungo kangaka. O kele no ala po le ala le wingo le vesile ile evangelical. I have no idea. Ngaluenga lu fa yo pasut olu ia. Pe tai o isi, ua tau emu i lātou, ua whapeane, ua o nānei tangata le waina fauso malie. E a whafonga la kon me masenga kupu. O la ua whamanguianga i ka ngaka ia se laulo fulu il papatisonga le anga paio le atua. A la ua kule se waianga mawhaikio iai. Fa mai e ua onga ngā la kou le wainga, ua ova ingu la waanga le la ua onga ngā i la kou. E le lo fa penga ki ngofo mai ngā. Ua e saungi il ponge ma pa whaia sau mocking. Lala nga uma isi kangaka e whapenga nga whamanguia le nganga pa yo le atua. A lewa e saungi le leia le ponge wape o la o makwai o kuli kilo pe mo i mea la wanga i e whai. Ia nga e aluai le il fale ma le angoa ngole mau mawhauwhaunga ia oe. Ala wo kangkalanga papakiso wa manguia o la kou loko. Mai ele mea la wo fai ele akua yo la ko kangaka. Ya ala ke alwa mo lofia poko, haleluya lo lofia poko ele maua ya sika ko kavale fo. Ale ya mea wo manga meida veila po ele atua e manguia yo ka ko wolanga mo ka ko ai. Ngaluenga elo fai pa suma fitu ia. O naso e ngatai, o lo whaapea mai le atua, e iu ina o lilingi whaila ua nganga i lunga o tangata o malava, o na perofeta mai leo tau atali ima o tau a fine, e ilo whaalinga o tau tau lea, e whai miti fo o tau tau e ina. Vai o tau, o kanga kai ele kalango i e peteru, o kanga isala elu, o kanga isala elu, ngai they had the Torah, o la konga nga ave i ele tuse tu la fono a Mose, kusi e lima a Mose, o la tau i na ave i tuse tu singa uma la wal tuse pa ia. Aleluia, la ka kaunga mala malama. O la fai kaula ko ku se yoel. Ai le ma mai pekelu. Nga ko kele ma malama la fai mat ku se yoel. Ku se yoel fa mai e ya so e lilingi mai la nga pa yole to. La ku pula so ngai. Vai oi, ai fai kaula ku se pa ia lo ma fa fa. E kele vai se revelation. Ai fai kaula ku se pa ia le so mai la nga pa yole to. O le mea o le revelation na mai ya ko e. Hallelujah lo. Ole ala fa mai o ya nga ko ngol kusi pa ia nga ko ke fa mai ole. O nga ko ke ula mai fa mai ole me le wa nga ile. Nga ko ngol kusi pa ia. Fa mai ia ile aso le mai o ile ile aso le ling mai. Le ala wa ka ngu le aso le ngai ngu me a kole chano le sia ba nga. Many people walk around with the Bible but they don't see revelations in the Bible. You don't read the Bible for what it is. You read the Bible according to the revelation. Why if so say me kusit kuspaia somewhere the revelation. Hallelujah Lord. Every time I read the Bible I will always look for key words and key phrases because ola ile revelation lenga mai kongo la fiong paia le tu mo ile fiong paia le tu ke vai kala ngoa mai ele ki ova markus paia le ko mai ya ola e vai ngai le loko le kangaka. It's amazing what God can do. Hallelujah. Mamelo la peteru. Ele ole wo man kusier kuspaia. Baptism of the Holy Spirit, when you are being submitted under the power of the Holy Spirit. Wa fonga la to le mele le ngaluenga mta upasuma le iva fa mo lono fa fonga mai fa mo ia. O na pona iai a Apollo i Korinito, ua tuana iai Paulo inu uma o lunga. Na ole e Efeso, wana ilo ai si so. Ona fai atu le o ia ia te ila tau. Na mawa e o tau le nganga pa ia ina ua o tau fa atua tua. Wa fai mai la tau ia te ia. Ele ai, ma tau te le ifa alongo lava pe ia isi nganga pa ia. Ona fai atu le o ia te ila tau. Pe na papatiso ina o tau ilea. Wa fai mai ila tau, o le papatiso ngā Ioane. Ona fai atu le o Paulo, na papatiso lava Ioane le papatiso ngā le Salamo. Wa fai atu le nuu, ia fa atua tua ila tau ile mulmul mai, o Yesu lea. Wa whaalongo ai i la tau. O na papatiso ina le il suafo le li o Yesu. Wa whae e atu fo i Paulo na lima i ate i la tau. O na o leo le nganga pa ia i ate i la tau. O na tautala le ngangana ma perofetane i la tau. E lakula Paulo le si kaime le kale si e Efeso. O la iei kangaka wa whaola inga. Ngā luenga Apollo. Ava atu
Ngo papakiso ko le nga pa ia, mai ile ai ma ke le no pe yesi nga pa ia pele ai. E va mai la tala Paulo, e ai le nga pa ia le tua. Le nga tala wa papatiso la to le vai. Ai vai mai na fa e lo le o lima Paulo, fa fonga le mai. Ona fa e le o lima Paulo I lunga ia la to, ona papatiso ai le o la to le nga pa ia le. The point of contact. God to Paul and then Paul to the people. Fa fonga mai la o le sila ka. Aku le lima ya ka kala mai. Ele que kilo le lima ka kala ba kia. E ai masangi foi yang fai yo me foi le ava pero fai la unga la ke longa o le ke manga o se pa me fai la unga ya o fa ko e para sile la ai vai a ko se sikanga ka le se fai la unga ku malo ya la ele o lo ma fa le la fai la utala me mo el tup ke le no penge si so ko ngai sa mo le conference le nga fai le Holy Coast conference na sa wele sta malona mai America. O aulanga o piko ai luma, mai kam. O aulanga fai demonstration. Ya, o te talo lo ka le ka. O ku ala ele ai me se mea ku pu ya. O ku ala. A ko fa liwa ka malo. Se pa le melo o karianga ida. A ko malo, o kele no penge se ko ngai ka malo la po o ngala ka urengo. Lenga sa u ka ko, lenga the Holy Coast. Maria la le mena tupu. O mako o mai lo le mala wali iong o micho ma. Ya o micho la mako I ka micho le mer malo nga o nga yo ha fa penge. Mako mai lo. A o ke me fai lo to ko. Mo ke vai ko o sa fai la o kolo lo fa pede sipi. A o va ko sa mai o kolo fa pede sipi. A ke va ko la foi kolo mai mo micho. O walo e William, mo ya la tala le fa fonga le tu. Fa William. Se o mo ko yo kung mo le fie ku le inga o ma ko le malo. Mai William ka ko ka ile e ai ka ko ki poki ko pai ko la o kai ma ko wale le ponga. Ko le mang fo William lu mo le o le mele fa le kio me kala William sepi. Afa pe le conference ngai ke le kalikom. E ke koe fo ia ingi usida ele sau me mau. Langa ngawa e kilo le kanga kawa ele kilo ele akua. O longo winga lai umale conference wa mai mau lo kupenga e sau wa I conference ele sau me nga mau. Yo, ai le kupuna le menga. O nga mahali makoko ele kaya nga wa ko kama lo la pasilo mo le fale mako o muli mako ngofo. O ke fo I mai muli ngo sau ko ngol fale. Ai que kilo mai viram penge mai limo. Eu arco ai ale los kaya. Ava mai lo mal tala viram. A ele kali kong le mele e malingai fong. Ya nga foi la wa kale mo confuse le mele o lo ngai yo nga a. E ale ngai foi ele va penga si ko ma ko ngai pa ngo ka va. Ale wa uva ai nge fai ngo ministry ai si kanga. E ma ko power kanga. TP Joshua. Have you ever seen TP Joshua? Ma ko power. Oli se ko ma be power ma. E uma awala fa kongo ile nga pa yole atu wal kanga kai le meka ka ngo fai. O nga luenga o au ke pole kusa pe payo nguku koko nguku le ise me o yai. Ia e malama. O lo loto nau le ile atua malanga fa mangu yanga. Fa kalia ka kalai o manga mera e fai. Ale lo au ke fai ke ko e sau ngole aku aru sao ya o. Ya malole menga nga o ya o William o sauro la vola songa o pe ya nga kai al vala au wa mo wa la kolo nga ko ngai fa ya lo ka mo kiri ko pole nga nga kiri ko ke nga ngai fa kalia ye manga ngai a le wo ko melo fa mai so ko maya ya o mangel ma fuka nga songa
aka fungo va William mule aka va vegi ole aka ya umal mele awa ingala lo ko le mele o ngale o ke la ku malo ma fa le ya ele ka kaunga inga o ke le lo inga o le fa tonu nga le nga pa ia o le tua isikamalo ale o fa ia si o malo o ka kaunga ku mai singa me palasi no absolutely true o le me mo ia nga ku po ke le pepelo ko nga le fi o le nga pa ia o le au va kai va ele tua ngo va mai vilam ka ko ai ka ko pai le o ia ai nga ko pai nga fa makala mai lo e William ya mato wa ma mito kan kai ma ko yo ma fe kai le mele ska malo palangi vo nga fa mela ko ki Samoa pe pelo ia Hallelujah lo ia e mala mai ai me o sa unia le tu mo tato now Holy Spirit baptism is to give you the power a fonga mai o le baptisong le nga pa ile tu e ba ko le mana ya oi Hallelujah lo ele ai si o ka ko ma fenga nga lue nga le tu pe ale se mana ala nga mana ele fe se ma fa ele mai lo ka mai ele mai si ka nga ka o lo wa nga o ele ku e mai ya ke oi nga lue nga valu fa mo fa po valu ia ai maua o tau le mana pe a fio I fo le nga pa ia I lunga ia te o tau mai maua o tau le mana pe a fio mai le nga pa ia le tu ia te o tau o le papati songa la le nga pa ia is to empower you o le mana nga ya baku ia ke oe ma fai nga fai nga luenga hallelujah lo ele o se manga foi fa pe ba ke mi mika e va pe o mo papaki so vai va pe e si kan ka fa ma ulunga fa pe nga ma yo o papaki so o nga ma o papaki so o nga pa ia le tu ele ai e si o si o le papaki so nga pa ia le tu e avatu ia te o tau le mana le fai mai tala tuspa ia e fai ai oe ma moli mau. O le mana la le avakia ki oe e sustain ai lo ngau e faula inga ka ngaka. Hallelujah. Ai leo se mana e vatu e fai e sau show. A fonga la tau le impact o le papatisonga le anga pa ia ngā luenga e lua fai upe fast food fast matasi ia. O isi upe fo e tele na mori mau atu ai ma apa po ia atu ai o whape atu. Ia whaula ina o tau ai le nei tupulanga whapio pio. O na papatiso lea o e na tā lai lana upu ma le fia o le asu fo ina whapopo ina ai pe tolu afe o tamata. Uma lo le papatisonga kasikere kada remember o Peteru. O Peteru lenga koe fo I kuanga whafiti a Yesu. Hallelujah, Lord. He was weak. Ale kai mea ngā umainga papakiso Peteru, fa mai e kasi le la unga Peteru, ai fia kanga whaola inga, kolu afe tangata na whaola ina. Afonga mai la, it's a continuous journey. This is not something fa pe a umolong papakiso fa pe. O papakiso au le ala wa ele mana, ele ai, it's a journey. It's a continuous journey. Hallelujah, Lord. Ele o se me kasi se aso e ke sa ili ai e ke fa pe nganga e kamu fai a kumua o ia so uma. Ele va penga se kasi se aso e fai ele me lea. Hallelujah, Lord. Fai upe fast food mal tolu fast food mal fitu. A fonga mai le me na tupu ina wa uma na papatiso tangata. Me foi le ka ke lo ai. Le moni o papatiso ngo kangaka. Wo o foi le fefe tangata uma. Ua whaia foi lau apostolo wa venga ma whailonga e tele. Ua whaatasia foi e ua whaatuatua o malava. Ua tu tele a lato mea o malava. Ua whaatau atu foi o lato whanua ma o loa. Ma ua tufatufa le tau o ia mea I tangata uma. Ua whaatatau le mativa o le tangata. Ua lato iai pea ma le loto ngatasi le malumalu I le aso ma le aso. Ua tofi foi le areto I le fale ma le fale. Ua lato aia lato me ai ma le fia ma le loto le lei. Ua lato vi atu I le atua. Ma ua alofa ina le nuu malava. Ua whaapopoina le kalesia e le alii I aso whaisoo o e ua whaolaina. O le total transformation lea o le papakisonga le angang pa I o le atua. And I tell you, makwai manga o mia ka kou e kalesia. Awa le mele tupu mai me mua de tupu mai ha ua tupu le fefe o tangata ma le mata tau I le atua. O le kasi le me wha manguia ka kou papakisonga o lo maka umalo fefe I le akua. O le si mea na tupu na e whamea le tusi paifa mai, o na tele leo wa venga na whapena na whai au soo.
O va venga na lato faia, fa mai ona o mai ele o lato o fia ka ngaka mai mafuka ile kua. Amen. Mele aleng makwai mga mia ka ko pa pati songa le anga pa io le tua. Awa le si kai me sa group le mangisi o tena apre sa group. A or kai me loku e ale o mai se mo moe I. O le o mai e ngofo mai o fa vela lo fa u mai. Ave me o tanga te me o fia o mai vakasi. O mai o fia mai mafuka vakasi. O va pena no meu, fa ka uma ka ko properties é mais que share. Ya na mai lo tu pela to o fa penga nga share, o la to vivi fa kasi le tu ma le loto ngatasi, o la to fia la mai le me o le mai fa kasi vivi le ku. Ele ki ola afa pea le fa punga le masenga fa evidamu. The desperate need of the church is the Holy Spirit, and the desperate need of the world is Jesus Christ. Ol mela le fia fine. Wa e fa fonga ile la unga ina la fiong pa ia le tu. Ol termina le la tato ol termina le o e nga e sa le fia finge ma lo expectation. Hallelujah. Awange e koe whaongalo mafau ku lo manganga I le atua I le fiafine nei. Sauni lo loto le whamanuianga le anganga pa I o le atua. E le se mea mawhainga mako o wakua I ake oe. E le ai fo I se manga o ia mako e mawhainga mako o wakua le mea. Pa ua le mea leo te tua ia ule ponei o te whaatua tua I le atua, o te whaatua tua I le atua na te whaia le ngā luenga le ponei. Ana o le papati songa le anganga pa ia, e le se papati songa se tangata o le papati songa le atua o Yesu Keriso. Mera le to tura I le fiafine I whamole mole te akono ave uma I tua no foa. Amol mole tato ti akono uma tato e KALATIA. Amol mole ave uma I tua no foa. Vamos mole ave uma e tato no foa le pito lea. Ava pe ese si mea o e mawhaina atu e tato no foa lai tu e o vamos mole ave e no foa. A whai tato ngā luenga lea e tu pea malo whatua tua I le pole nei. Wala watu mal whaalo alo vamos mole whai whiau lango uma. Toi ina uma tato e KALATIA vamos mole suma I luma nei. Fai o se fai au. Fai o se toi ina. Ma o tau fale tua fa mole su mai luma nei. A malulua te fai si pu mo o tatou fale e tatou whaonga io na pau le ava noa mo fai na maua. Mole nei taimi. Hallelujah Jesus. Awane I o nisi fafo, famole mole awole o I fafo. I o tau whaalo alo ele mamalu o le atua o lo iai ele mea nei. Famole mole ia whai whaamato ina sunga mai luma nei, sunga mai luma I famole mole. Whala talata mai tātou luma nei.
fai fe au langolango matoi ina su mai va mole fale tua fai fe au matoi ina su mai fai o se toi ina po fai fe au langolango su mai no mai so mai no mai tatou va mole le ava mau le ava no le fale tua fai fe au matoi ina va mole su mai. This is your moment. Mole whafonga mai. Lea la whai le tatou. Whai le tatou te talo na. Whai lola ia leo le kako utano. Mole. Whai le sipito lea I. Ma le sipiko lea la alua kako utano. Mole le pito lea. Ia ma le pito lea. Mole. Ia o le point of entrance o. E o mai e whapea. Nga e kabila kule le sipiko lea. Pulea oe la walu whafonga mai tatou e KALATIA. E pulea e peke alu whawhia. Saua el pito lea, e toa watu le pito lea. Ia saua el pito lea, nga e uia koe lea, whapea el pito lea. A mole. Pai whi au matoi ina, e le lei pe alu o whawhisanga i pea malou to olua. A pe o le I lo whaltua, ma na ia le alu lo to olua le pito ia lua whawhisanga i olua. A mole lava, ia whongmela tatou le ngale i pito lea. Ia whatasi ma le pito lea. Fai il kako lenga, foi le whape mole lea. Tasi lenga lea. Au sanga I whapenga foi il piko lea. E voi leo tatou fai tua la lua le piko lea I. Whapipi I fola tatou ngai kua le vaenga lea kaulanga I. Ia maua le space life a foi o. E o I tangata I o tu e o. So mai numa ia, tatou leo so mai numa. Pero não foi tua. Olha so mai numa. Chamale si va nga fa mole il pitolea. Va mole a kusunga fiti va mole pen vengo mai de pitolea. La lo ko kele. Ale luma. Pito mai luma, fiti pito mai oli bigo. So mo I kala masoi. Pa fonga mai tato KALATIA ai oi. Ya e sawa I lo fatu atua. Awane e masaro salo lo loto. Ya e saulo fatu atua. Olo fiole atua le menei. Olo ya ilo na nganga le menei. Olo mele te sawa ya o ilo fatu atua ile atua. Pa fonga mai e lua tato paenga ieto e o mai e tato. A e whafonga mai le KALATIA. A e mana o le papatiso ngā le anganga pa i o le atua. Na e saule le lainga lea. A whonga mai le lainga lea. A e mana o le papatiso ngā le anganga pa i o le atua. O na e saule le lainga lea. A e mana o le whaamalo longa. A le atua le pole nei o nau o umana papatiso e ke fia maua. Ke mga o mia le whaamalo longa po se isi lava mea o lo e mana o mia e whasosoania le atua. Ona e saure le lainga lea whawhamole whawhonga mai vanga la te ako noi koe o. Te whawhonga mai. A e mana o mia le baptisonga le nganga pa i o le atua. E te sau I le lainga lea le pito lea. A e mana o mia le whamalo longa po se isi lava mana ongo I a te oe le pole nei. Ona e susu mai nei le lainga lea. A ua le whatope topea la walu. Ia e anu e mai e mawhawhau. O lima ma ao ia la pa ia tu ia te oe le pole nei. O le point of contact lea le akua ia ke oe. Hallelujah Lord. Me la le fa mole tato o whainga luenga. Lea la whaide te talo. La whaide tato te talo.
Ave se uma foi nisi mea o fala ve lame i o tatou mafafau o le taimi pito siri nei na tāua o lo mana o le atua e whamanuia i tatou. Usumai pese le whamamole. This is your moment. O le sai mai a le la baptised se whai mo mona. This is your moment. The presence of the Lord is here. This is your moment. God is here. This is your moment. He's here to set you free. This is your moment. It's time for victory. This is your moment. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. This is your moment. This is your moment. God is here. This is your moment. This is your moment. He's here to set you free. He's here to set you free. This is your moment. It's time for victory. Sing it, Lord. This is your moment. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. This is your moment. This is your moment. God is here. This is your moment. This is your moment. He is here to set you free. He's here to set you free. This is your moment. It's time for victory. To heal your broken heart. He's here. To take away your pain. He's here. For everything you need. He's here. Oh, Jesus, Jesus is here. To heal your broken heart. He's here. To take away your pain. He's here. For everything you need. He's here. Oh, Jesus, Jesus is here. Take away your pain. Heal your broken heart. Jesus is here. Take away your pain. To take away your pain. God is here. Everything you need, yes. Oh, everything you need. Holy Spirit is here. Oh, Jesus, Jesus is here. To heal your broken heart. To heal your broken heart. God is here. Take away your pain. To take away your pain. Sweet Jesus is here. Everything you need, yeah. Oh, everything you need. Holy Spirit is here. Oh, Jesus, Jesus is here. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le anganga paia. Mato le tuina atu ia te oe nei teimi. Mato loe le se malosio se tarata. Mato se pamoe moe ia te oe lo mato o tua. Amanga paia mamo le mo. Pau ila panau. Pau ila whainga luenga ne nei po. Oe la maiona ne nei ngā luenga. Amanga paia. Mamo le mole pau ia ila ko. Oh, we thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Bless your people. Father, we thank you for your mighty anointing.
Anoint your people, Lord. Cover them all with the blood of the Lamb, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Tangata umay manao mia le papatisonga le nganga pa ia o mai pito lea. A ila tau ai manao mia le pamalo longa po sisi lava manaonga o mai pito lea. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. This is your moment. Hallelujah, Lord. La usul peselea. O no tau wanga I mai rola ia lea. Hallelujah, Lord. Yeah. This is your moment. The presence of the Lord is here. This is your moment. God is here. Hallelujah, Lord. This is your moment. He's here to set you free. This is your moment. It's time for victory. This is your moment. This is your moment. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. This is your moment. This is your moment. God is here. This is your moment. This is your moment. He's here to set you free. He's here to set you free. Oh, this is your moment. It's time for victory. To heal your broken heart. To heal your broken heart. He's here. Take away your pain. Take away your pain. Jesus is here. Everything you need, yes. Everything you need. Holy Spirit is here. Hallelujah. Jesus is here. Broken heart. God is here. Take away your pain. Take away your pain. Jesus is here. Everything you need, yes. Everything you need. Holy Spirit is here. Oh, Jesus. Jesus is here. Heal your broken heart. Heal your broken heart. God is here. To take away your pain. Take away your pain. Lord Jesus is here. Everything you need, yes. Everything you need. Holy Spirit is here. Oh, Jesus. Jesus is here. To heal your broken heart. He's here. To take away your pain. He's here. For everything you need. He's here. Oh, Jesus. Jesus is here. To heal your broken heart. He's here. To take away your pain. He's here. For everything you need. He's here. Oh, Jesus. Jesus is here. Take away. To heal your broken heart. God is here. Take away
presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. This is your moment. This is your moment. Our God is here. This is your moment. This is your moment. He is here to set you free. He's here to set you free. This is your moment. This is your moment. It's time for victory. This is your moment. This is your moment. The presence of the Lord. The presence of the Lord is here. This is your moment. Our God is here. This is your moment. This is your moment. He's here to set you free. He's here to set you free. This is your moment. It's time for victory. Heal your broken heart. God is here. Take away your pain. Oh, Jesus is here. Everything you need, yes. Oh,
Strings. Strings. There is a sweet anointing in this place. There is a sweet anointing in the sanctuary.
oe. A solo atu loa tātou te akono. Pato solo e o maisi ai o atu isi. Awane i isi si alu ele i whamanuia ele atua le nei po. Sa umolou tari tonunga molou whatua tua. Hallelujah Lord, o ia na te whamanuia ia te oe. A molmole te akono ngā rurue. A solo atu loa e o mai i tātou whamanuia o ele atua. Awane i ngā tai o tapu vai. Awane i ngā tai o tuli vai. Awane i ngā tai o tau au. Ai o au, i lo mamano. Awane i ngā tai o tapu vai. Awane i ngā tai o tuli vai. Awane i ngā tai o tau au. Ai o au, i lo mamano. Awane i ngā tai o tapu vai. Awane i ngā tai o tuli vai.
Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I know. Let your living water flow. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I know. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I know. Jesus, What the Lord has done.
Hallelujah, Lord. Aramamana koshira, amamana sanda, amara yasan. Shanda, amamana sanda. Mailo po ay na imana now if you all, you all know, mailo la iale, o tangata na ito toy. Hallelujah, Jesus. If you haven't been through, amanole o oe, papenao na isang way loa. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He heals my body. He touched my mind. He set me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He heals my body. He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord, how He set me free. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. Look what the Lord has done for me. Look what the Lord, how He set me free. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna run, 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 run all night, all night. I'm gonna run, 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 run all night, all night. I'm gonna run, 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 run all night, all night. I'm gonna rush, 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 rush. Oh yes, all night, all night. Rush, 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 rush. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night, all night. I'm gonna praise, 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 praise all night. Praise, 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 praise.
talo mo le vai pese. Ko sunga lo ia o peta fiti. Pa mole amosa. Talo I fo mo le vai pese. After ya le vai pese male. Lavo la to le o pese ai. We haven't finished. We just need to pray for the team. Hallelujah, Lord. I see your rima e tu mai na. Vivi ile o ile tu ile se pese la ngale wa kalo mo la vai pese. Kola mama ra shiki ala matoro shandara bas. Yora mama ya sandara mako shandera bas. Ora mama ra shiki ro matoro ya shandara mama ra. Yora baba ra sandara mara yo shandara mara sa. Yora matoko shandera baba ra san. Yora mama ya sandara matoko shiki ala mara ra san. Strings. Ora mama ra sandara mara ya son. Kurshida mama da sandara baba da san. Yoda mama da sandara mama. See only my net one in it. I give him the praise that rightly belongs to God. He is to be worshipped. Every knee must bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is the only King. There is no one else. We give you all the glory and honor and praise. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Master. You are the glorious Father. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you all the glory and honor and praise. For you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Master. You are the King. Jesus Christ, my King. Oh, da da ba 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 da 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 sa da da ba da ya. So shia da da ba 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 da da sa da da ba da. Oh, da ba 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 da da sa. Oh, ba 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 da ya shiki la ma da no shan. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You deserve the praise. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the hallelujah. Oh, da da ba 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 da da sa da da ba. Oh, da ba 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 da da sa da da ba. Ida da ba 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 da sa da da ba da yo so do ko shi da. Hallelujah. Who am I? Sila uli mai le tua le afia fini nei. Oi ta tonga manatu mai ai le tua. Oi ta tonga manatu mai ai o ia. Tato te whafo ia le vi inga ia te ia. O lona amana ia ino tato kangata whatau wa. Ia vi ia pea le suafo le tua. Who am I? Si le o lima le tua. Whafo ia tu le vi inga ia te ia. O mea matau tia wa ia whaia. Who am I to deserve the love you given me? Always been by my side and watching over me. I am grateful, so grateful. Made me strong when I was weak. Oh no, you are worthy to be praised. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. To deserve the love you've given me. Always been by my side and watching over me. I am grateful, so grateful. Made me strong when I was weak. Oh no, I'm worthy to be praised. To deserve the love you've given me. Always been by my side and watching over me. I am grateful, so grateful. Made me strong
Till I surrender, Lord, to thee, like an empty cup you fill me. Where would I be? Where would I be? Where would I be? If it weren't for your grace, oh God, and your mercy that saved me. Who am I to deserve the love you've given me? Always been by my side and watching over me. I am grateful, so grateful, strong when I was weak. Oh, worthy to be praised. Worthy to be Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Si le ulima ia tua, la fa foi il tato vi inga ia teia. Ia fa paleina. Si ulima ma fa pale le tua e ona mea uma. O ia lea na manuia ai le nei mafutanga. O ia foi lea na mawhai ai na whamanuia o tato roto le nei fo. Ia whane uma, o lau lau whaiva, na ngā na uma, ia la langa, i o vika, sue sue mai oe, masira fia, ua
Ave sa tau langa pati mo le anganga pa ia o le atua e nei. Hallelujah, Jesus. Si malo ata matau le o tele mai. 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen.